U knjizi Samonastali univerzum. Na više od 500 strana. I kroz preko 100 novih otkrića, prvi put ćeš pronaći ono što ti nijedna škola, religija ni naučna teorija do sada nisu dali. Odgovor na pitanje, ko sam ja? Ova knjiga nije filozofija, nije teorija, nije još jedna spiritualna priča. Ona je naučno-duhovna mapa bića, put koji spaja svetlost i telo, misao i frekvenciju, kosmos i ćeliju. Naučit ćeš kako svest nastaje iz nule i kako se ta ista svest razvija kroz energiju, vibraciju, frekvenciju i oblik. Sve do tebe. Razumećeš kako tvoje misli oblikuju tvoju realnost, ne metaforički, već kroz zakone kvantnih polja, entanglement i rezonancu. Spoznaćeš kako je tvoje telo svetlosni instrument i kako hemija, biologija i emocije nisu neprijatelji, već jezik kojim tvoja svest razgovara sa univerzumom. U ovoj knjizi naći ćeš konkretne podele i metode kako da prepoznaš svoju ulogu na planeti, kako da se uskladiš sa svojim svetlosnim kodom, kako da razumeš odnos između svesti, vode, energije, zakona stvaranja i tvog svakodnevnog života. Ovo je knjiga za one koji osjećaju da postoji nešto dublje, za one koji znaju da odgovori ne dolaze s polja, već iznutra, za one koji više ne veruju u slučajnosti, već u univerzalni dizajn. Knjiga Samonastali univerzum neće ti dati gotove odgovore. Ona će ti pokazati kako da ih sam pronađeš, jer ti nisi slučajnost. Ti si deo univerzalne svesti, koja se kroz tebe seća same sebe. Ti si sukreator planete, svetlosni deo celokupne inteligencije postojanja. Zato ovu knjigu nećeš pročitati samo jednom. Vraćat ćeš joj se svaki put kada se tvoja svest proširi.